Shua baka Portugal kan sami madan ka FIFA World Cup mentau snem arajar ponriu. Pej kumno keren Roberto Martinez ya Ronaldo. Ka Portugal hakane ka World Cup mentau snem ka don ka grup G haringkat ka Colombia, Uzbekistan, bat Kongo DR. Kumta ka Portugal kan sami madan ningkong hakane ka World Cup mentau snem Persia ka Kongo DR. Haka kat new trik mentau penajun haka por sposteng menmit nang ta Persia ya ka Uzbekistan haka ar pulai trik mentau penajun haka por sposteng menmit bat Persia ya ka Colombia haka ar pupra trik mentau penajun haka por san baje menstep bat suai kata kumat penkre pan mi maran hakane ka World Cup ke Portugal kan sedonru ke jile kai perlok Persia ke Chili akan ru terik haka por kadway sipawa menmit bat Persia ya kan Nigeria haka kadway terik haka por sibje sipawa menstep kum taru suapa ke Portugal kan sami madan hakni artli ke jile kai perlok bat suawan mi madan haka FIFA World Cup mentau senam arajar puhunriu pej hangne kendiat ke ke jikren jong Roberto Martinez ubadai manager jong ke Portugal national team kamtam ke jingkeren ya Ronaldo. Roberto Martinez sudah keren yakni kentin dak bawla ong pangakren naduk ke mensim bat naduk ke donut ngakermen pangin job hakane ke World Cup mentau snem arajar pohonrio. Hak bau Roberto Martinez ula buru ikren jingkermen dak baong ba Ronaldo ula bandang ilekai wat ke World Cup usnem arajar laiphau nang ta Roberto Martinez ula ongru ba Ronaldo dei badan kamtam haka national team namar ba dei kum lidar jongi bat ka Portugal kan la banlekai kamha susu ha rengkat ke jingdon lang jong Ronaldo kum taru tongin sapej na kaneka grup ke kabadon ke Portugal ke Colombia, Uzbekistan bat Kongo DR manon apreng jug lig South League team haga bagi ar League team kenrung dan ikan qualified syakarau tar itu kublai sibun